kuri uyu wa gatatu itariki 14 mu kwa mbere 2026 nibwo impanuka y'ibyago byinshi yabaye. Imodoka itwara abantu rusange gari ya moshi mu karere ka Sikihiro mu ntara ya Nakhon Ratchasima, Thailand. Ibyuma binini bya rutura bikoreshwa mu bwubatsi ubwo byarwiraga gari ya moshi yari mu rugendo irimo abagenzi, ubwigata umurongo umuriro ugahita waka ukayitwika igakongwaga. Yari irimo abantu. Ni impanuka yabaye ahagana saa 3:05 za mu gitondo hariya muri Thailand, mu birometero 230 bishyira amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Bangkok. Icyuma gikoreshwa mu kuzamura ibikoresho no kubaka ibikorwa remezo bisaba kubakwa hejuru nibwo cyahanutse yita kigwira iyi gari ya moshi. Gari ya moshi ni ikigo Special Express nimero 21 yavaga i Bangkok mu mujyi yerekera Ubona Lashtihani. Abagenzi bagera ku 195 ndetse na 208 bari bayirimo bizeye kugira iyo bajyaga. Icyuma cyagiye kigwira igice cyo hagati ya gari ya moshi kigicamo kabiri, ubwo nibwo guta umurongo ndetse ifatwa n'inkongi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Kugeza ubu mbabwira iyi nkuru, abantu 32 nibo bamaze kubarwa ko bahatakarije ubuzima niba bataniyongeye nonaha. Abantu 30 kuri 80 hagati aho ngaho bamaze kubarwa ko bakomerekeye cyane muri iyi mpanuka. Abenshi bari muri condition umuntu yakwita ko atari nziza. Bivuga ko abagenzi 3 bari muri iyi gari ya moshi bakomeje kubura, bababuriye irengero. Uratekereza bagiye he? Ntabwo mbizi. Abazimya inkongi ndetse n'abatabazi bakomeje gukora iyo bwabaga ngo bace mu byuma by'imodoka byataye ishusho bareba ko batabara. Bivuga ko bitewe n'ibinyabutabire byasohokaga mu gace, ibikorwa by'ubutabazi byageze n'igihe birahagarara. Dore icyo wamenya kuri uyu mushinga wateye iyi mpanuka. Iki cyuma cyagwiriye gari ya moshi cyari kigize umushinga wa miliyari 5.4 uhuriwe n'abanya-Thailand n'abashinwa. Umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi izaba iri muzirukanka cyane kubi. Umushinga ukurikiranwa n'abashinwa mu kigo Belt and Road Initiative BRI. Ni ku muhanda uzahuza umujyi wa Bangkok na Kanming binyuze muri Laos. Uwatsindiye kubaka uyu mushinga ni ikigo Italian Thai Development Ltd. Ni ibintu byaciye kuba muri rubanda, dore ko iki kigo gifite aho gihura n'inyubako iherutse kugwa hasi igahitana nyamwinshi mu mujyi wa Bangkok mu kwa gatatu mu 2025. Minisitiri w'ubwikorezi muri iki gihugu yategetse iperereza anategeka guhagarara kw'ibikorwa by'ubwubatsi muri ako gace. Minisitiri w'intebe yatangaje ko abafite aho bahuriye cyane n'ibi barabibazwa, anavuga ko uyu mushinga w'uyu muhanda wa gari ya moshi ufite ibibazo by'umutekano kuva kera. Urugero, 2024 umuhanda unyura munsi y'ubutaka waraguye, abantu barimo abakozi bahasiga ubuzima. Ikigo Italian Thai Development gihanganishije abagize ibyago ndetse kishingira ibisabwa cyangwa se bizasabwa byose birimo indishyi z'akababaro ku miryango ndetse n'amafaranga y'ubuvuzi ku bazabukenera. Ikigo Ltd cyaranzwe n'impanuka cyane muri Thailand. Nk'ubu serivisi za gari ya moshi zigera ku 14 zahise zihagarara, ibintu byateye akavuyo mu ngendo mu gihugu. Impanuka nk'iyi si yo yonyine ibayeho muri iki gihugu, dore mwe mu bindi bihe impanuka nk'iyi yahogoje abatari bake. Mu kwa gatatu 2025 inyubako ndende ihanuka ikagwa hasi. Ni mu mezi 9 ashize. Ni inyubako yaguye hasi nyuma y'umutingito wari ku kigero cya 7.7 muri Myanmar. Abantu 95% biganjemo abakozi barapfuye. Iki gihe ikigo n'ubundi Ltd cyari gifite amakaboko. Niyo nyubako nini yonyine muri Bangkok yari gize impanuka kubera umutingito. Mu kwa 8 2024 umuhanda unyura munsi y'ubutaka wagwiriye abantu. Ni ku muhanda umwe n'ubundi n'uyu nguyu bari kubaka. Umuhanda ubwo bawubakaga nibwo wagize impanuka. Abakozi 3, umushinwa umwe, umunyamyanmar umwe
ndetse n'umunya-Thailand umwe bose barapfuye. Bamaze iminsi myinshi abo ngabo bapfuye barafatiwemo hasi. Ni ibintu byashize uyu mushinga mu magenzura menshi. Uretse ko no mu 2017 icyuma kinini cya rutura cyarahanutse gipfumura ikirahuri cy'imodoka yari irimo igenda. Ibi byaba ari uburangare? Urabyumva gute? Uyu ni umushinga waranzwe n'impanuka 7 mu myaka 4. Iyi ibaye ya 8. Abantu benshi barasaba gukura ikigo Télé mu kazi. Ugereranyije impfu zabayeho zifite aho zihurira na gari ya moshi mu 2020. Gari ya moshi yagonganye n'ikamyo, abantu 18 barapfa. Mu 2023 indi gari ya moshi yagonze ikamyo, abandi 8 barapfa. Impanuka y'uyu munsi iri kubarwa nk'impanuka yisha abantu benshi ni 32 yenda barenga, kubera ko iyi mpanuka ntabwo ari yaturutse ku kindi kinyabiziga, ahubwo ni ibintu byayigwiriye nk'imodoka. Uratekereza iki kuri ibi? Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko byo kurikira Télé Montagne Rwanda, ikiganiro naha tugisoreje. Iyi nkuru naha tuyisoreje. Iki kiganiro wagikunze, iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byiza n'inkuru nyinshi nziza zibereka aho isi igeze. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.